Ngenkathi kuvela le post last year ngoNovember, kwakungathi into encane nje edlulayo, into nje engatheni nobani nobani engayenza since iyayenziwa uKhuzani. Kodwa kuze kube namhlanje angazi kodwa ngokwe-research, kodwa akukakaveli ukuthi ukhona nomunye umuntu okwakwenza under uMaskandi Music. Siyayibona inkulumo, siyakubona ukukhuluma, siyabona wonke amarekhodi abekwayo, kodwa le asakatshelwa ngayo ukuthi yini edala lokho asazi. uKhuzani wayefike ngamandla kakhulu last year i-album yakhe ngeviki lika-15 November kuyi-21 November. Ingakho azahlala aba number 1 kuma-charts album aku-Spotify. Lowo mlando loyo ingaba ubalekile, ngaba usho lutho, ingoba awenziwanga umuntu thizeni, bafuna ukuthi wenziwe usibanibani before urecognize ukuthi yena kunento ekanje eyenziwa kuMaskandi. Kanti ikuphi lokho kuzomela kwenzeke kuMaskandi kuvunywe, ikuphi lokho okungamele kwenzeke kungavunywa, because ngiyadideka engathi izinto abantu badecide on purpose ukuthi bengazinaki ngamabungu, not ukuthi basuke bengaboni. And abayithinti yale ndaba lekuthi album kaMaskandi eyashaya number 1 ku-Spotify kuseyiyo le angidlala nezingane. Kunalokho sitshela ngezinye izinto eziseceleni. If top lo album kuyinamba akuphi, siyabona ajeko number 3 number 4 kwenzakala, ingoba yini evimba lokho. uKhuzani wangena kunzima ngaleso sikhathi leso, kwakuminyene utshumo, bekhona uRush Hour, bekhona uNyoko Endala, bekhona abanye abade bekhona vele under amapiano. On top of that, uKhuzani wabahlula kunjalo. So uKhuzani nimvuma nina, unini lapho no-accepta khona ukuthi uKhuzani ukwenzile lokhu ukwenzisisile. Ikuphi lapho uKhuzani okuthiwa cha lapho inkonzo kaMpungose ngaphandle kokumbeka amabala? Yini le ayoyenza kuMaskandi yamukeleke ingabhekakala ukuthi into wrong ngayo? Mina walokhu ngisho nje ngikuphinda lokho, ngikushumayela ngiphinda amagama wodwa. uKhuzani akukho akusamela kwenza emculweni, asekwenzile uKhuzani kuningi, usezi-achievile ezinye izinto. Abafana abancane bazomele bebange izinto ey'thize abayokube yihope ezisabalekile kubona. Angithi bona abakaze bekuthole loo nto leyo. So ku-right-ke i-chance yenule ukuthi kubangeni ngoba uKhuzani usuyakwenza konke okusha kini kudala emandaba. Leso statement leso ngifuna ukuthi nisiphindaphinda sidlale engqondweni zenu ukuthi yena lapho uKhuzani asekadlula khona bese kukhani-ke nani-ke niyafika ngokuthi nje nimvume njengenkosi yenu, Nkosi uMaskandi, uniphethe, unihlule ngey'ndondo, unihlule ngayo yonke into, was to accept and move on into your life. Noma ngabambelele ey'nambeni lezi enibona ukuthi yizo-ke manje ezinisebenzelayo, nikotele kuzo ukuthi anisayiyeki-ke njengozankosi. uKhuzani useyadlula lapho, wakwenza lokho, wakudlula, wakwenza kusesenzima angakadlisi ukuba namamiliyoni ku-YouTube. Okwenza so simple, bestream abantu ingoma yakhe shama amamiliyoni ayi-7 album yodwa. He's been there and done all of that. So yini azoyiprove komunye umuntu? Asekho isidingo ukuthi elinye ilanga album yakhe ibe yi-top album lapha ku-Spotify. Usekwenzile lokho, it's already done that. Lokho sekusele bani? Laba abasafisa ukufana na uKhuzani, abasafisa ukudlula lapho uKhuzani asedlule khona. o-SABC sowavela, ko-e.tv sowavela, nabo khani bethola ama-chance, kuyabajabulisa lokho. Ey'toreni sowavela uKhuzani, nabo khani bevela, kuyabajabulisa lokho. Ayikho-ke into eyokwenzeka niyoniyenza ukuthi mhlawumbe nihlabekise uKhuzani ngandlela thize. uKhuzani usekwenze konke, nina seningayibangela lokho enikubangayo. Ubunkunzi benu enibuthola after iminyaka lo engaka, after 12 years, after 13 years, nisazobenzani? Yonke le minyaka nijabula kuphi? Ikuphi lapho ebenithokoza khona uma senizojabula manje kule last year 21 months?
So mase nitshela uKhuzwayo ukuthi uwehlula wonke amaqhaweni kuniphatha kabi lokho. So akukho nini enizokwenza mhlawumbe nibale imilando ethize nicale mhlawumbe uKhuzwayo iyamthinta ndlela thize, ayikho. Ningayihlanyisa nje nizenze nje iy'nhlanya ngathi amakhandela angasebenzi, kodwa bonke abafana bagoqa amandala, bagoqa kuKhuzwayo. As long as esasekhona uKhuzwayo emculweni kamaskandi, nje azophila kabuhlungu. Niyohlala nje nitshikoze kanje ngendlela nitshikozo ngayo. Abashiswa iqanda, sazobashisa isikhathi eside. Ifikile Semandala. Ngiyabonga.